U 74. godini u Beogradu preminula je poznata glumica Marija Baksa. Marija Baksa preminula je u svom stanu u Kosovskoj ulici. Glumica je bila angažovana u filmovima među kojima su Zapaženiji, Kiklop i Davitelj protiv davitelja. Inače, za Mariju su uglavnom bile rezervisane slobodnije uloge koje su joj donele popularnost. Karijeru na filmu je počela ostvarenjem Svi bokseri idu u raj, dok je posebno bila zapažena u filmu Mlad i zdrav kao ruža. U tom filmu je tumačila glavnu ulogu rame uz rame sa Draganom Nikolićem. Snimala je u Americi i u Italiji gde je živjela. U 74. godini u Beogradu preminula je poznata glumica Marija Baksa. Marija Baksa preminula je u svom stanu u Kosovskoj ulici. Glumica je bila angažovana u filmovima među kojima su Zapaženiji, Kiklop i Davitelj protiv davitelja. Inače, za Mariju su uglavnom bile rezervisane slobodnije uloge koje su joj donele popularnost. Karijeru na filmu je počela ostvarenjem Svi bokseri idu u raj, dok je posebno bila zapažena u filmu Mlad i zdrav kao ruža. U tom filmu je tumačila glavnu ulogu rame uz rame sa Draganom Nikolićem. Snimala je u Americi i u Italiji gde je živjela.